Jest dježva, boga mi. Ne ima. U nju se muzle krave, Nema više. Što ovce. se je melo, što je Melo, mučkalo, gotovo. mučkalo. A mećaja, je li ona u životu bar? Nema ništa. Sve... Ja ne znam, možda je smećaja. Ne znam. Smećaja je u životu. Da pitam prvo ima li bujruma? Ima, hajde. Hajde, ima da radi, hajde. Hajde, Jarane. Da vidim kako se uživa, šta se radi. A, evo, sjedimo. Odmara se, Penzionerski, ja? Ja. radili sva. Kuda se ulazi? Ovda? Tuda, eto, digni tu gore. Ovdje? Ja, hajde. E, tako. Odmah. Aj, ljepote u vas, brate mi. Svi je ljepote. Vidiš što nam je braća pokosio fino, gledaj cvijeća, gledaj. Pa ovo kod vas ređano ko u parku. Jes. Jes Boga. Gledaj. A mi to hoćemo da radimo, džaba je. Da održavate. A, i stariji opet. Hoćemo kavu. Došli smo ovdje da snimimo i bračni par. Da, snimaj, hajde. Habiba, jel? Jes Biba, nije Habiba. A pravo je Biba. Bar pravo Ja Biba. sam mislio Habiba. Nije Boga Nije Biba. biva. I Ibrahim. Ibrahim Medžanić, jel tako? Jes. Jes i bravo. Nalazimo se na planinskom naselju Vrtača. Vrtača. Ja, I ovdje ste došli na vikend, jel? ima 4-5 dana, 4 dana. Sutra ako Bog da putujem Uživate. opet, pa ću opet doći pa nastaviti. Aha. Došli jagode pobrali, napravili džem. I eto sad, Mogu niđi vanimo pa snimi one tegle. Džem. pa smo spakovali i ako Bog da sutra kući idemo. I onda ponovo opet ovdje. Opet valja doći. ponovo. Eno, hoće opet zoriti jagode, opet doći, pobrat jagode i pobrat ljetinu. Kako zdravlje sluša. Dobro. Ma eto, dobro. Igramo se. Igrate se. Koje su godine dobro je, jel? O ja 74 Bog te jedan. Zar ima to? Imao Boga. Boga mi. 22. nastalo 74. Maša. Jedan golemo. A dok sam prije hodao, pješe hodal, nije mi nikad bilo teško izaći Bibi ovdje, Bog te jedan. U pola 12 znali krenuti s tovarića i ovdje u Saba dođemo. Kad se radi u firmi tu? Ja, nije bilo puta, išlo se pješe, usko se hodao sve. I pilo se, jebi ga, krgalo se, šta će se. Radilo se svašta u mladosti. Ti Boga, nema šta se nije radilo, Boga. Jel ovdje jagode su bile? Jesu, eto tu, eto. Neki dan sam nabrala Tamo dalje je bilo? 12 kila nabrala. 12 kila sam onako malo. Ja 12 kila nabrala, sam Boga mi. Jesu one mjesečarke ili koje su? Mjesečarke. Evo imaju opet, eno Da vidi. će uspjeti sljedeća tura? Hoće. Evo, eno ti vidi. Aj pokaži nam. Evo vidi. Ostalo i nije još. Evo pogledaj. Vidiš li ovdje što je to rodilo? Bilo roda? Pa bilo, to je bilo roda, sam i na vrijeme pobrala, ono to je istruhlo prve mi one krupne,
Pogledaj, sve to još ima, vidiš. Pa nisi onda sve obrala? Pa nisam obrala sve, ima i još. Tu ostavili za Ilađa? Ja. Eto, da ima ovako na vraj kad gosti doju. Da mogu nabrati da se okuse. Planinski ovi. Adamo, pokažemo tegle. Koliko je izašlo džema od 12 kg? 24 izašlo. 24 ti? Ja. Evo, haj vidi. Haj vidi. A lijepa vam je i vikendica. Jes lijepa, jes. Plaho lijepa. Evo pogledaj Hilmo, šta sam radila. Evo. 23 bilo, 20, ovo malo 24. Boga mi dosta. Ma dosta, elhamdulillah, dosta. Majko! Nane, hoće biti štrudli. Zimus. Eno, Nane, malo napravila čaja. Majko! Biće ako Bog da. Kad dojete na sjelo, lijepo, pravo, lijepo. Od Meline doći ovdje, jel da? Jes, Boga. A sve insanu mrsko doći. Kad se nakaniš, kad dođeš, onda ti mrsko kući ići. Pa nemojte nić, nekako. A što? Ja vićem, imam djecu, mlada mi na posao ide. Još do iduće hevce, neće ova... Mlada mi na posao ide, braco mi na posao, ko će kod djece, kuću ko će čuva. To je najgore kuća. Pa ja, jes briga djece. Šta znaju djeca koje? Još ga niko ovdje ne boravi da ga održava. Ništa. Niko, to je sam kad navratim ovako zalijemo i to je jedino što Bog zalije kišom i to je sve. Kako? Kadife i ruže. Jeno zurđini, anamosu, ogradom, sve sad napolo, sve će cvast. Nema dok se je moglo, krava se držala, sad nema. Koliko ima kako više s kravom niste u... 2 godine. Nismo bili 2-3 godine, kako mi je pošla mlada raditi. Ne idem. Bila kod kuće mi krava, ja dole s kravom bila. A kako sam je prodala 2 godine. Nema Bog me, gotovo. Nema se s kim više. Ma ja. No ne mere, Omladna ne može stignuti od poslu. Ma ja, ne mere. Ja, sve firme nema. Ali ovako više penzionerski iznemogli ja. Ma ja. A ja, tako. Jest, Boga mi tako. Ja moj Helmeša, tako ti je to. Koliko moramo, radimo još pomalo. Ma ne radim ništa, šta ću? Ma ništa. Šta ću, zemene. Što god počne ne mogu raditi, kosit ne mogu, sije drva ne mogu, kupiti ne mogu, šta ću, krave nema, kosi se. Rekao si mi da je dobro zdravlje, ali piješ tablete za pritisak. Oj, 6 komada, ujutru 3, navečer 3. Terapija redovno. To opet kažeš, hvala Bogu, da zdrav si dobar. Mo, dobar. Dobro se može na nogama. Samo radi mode im pije bolan. Samo radi? Radi mode tableta pije. Ma ja. Kad svi piju, idem ja. Što i ti piješ, Boga? Ja samo eto pijem radi pritiska. Nemoj vi kad pritiska piješ i nisam nikad u tvojem čoršu da ne viće, ponesi tableta, kupi Boga ti. Pa džobove? Je. I odmorili ste se ovdje? Jesam Bog. Nije kod kuće ni blizu ko ovdje, ko vjetarac, evo non stop. Kako dol ne mereš dijat, bolan, ovdje vidi zraka, fino, vidi vjetra. Pogledaj ljepote i brdo. Ljepota, braćo mila. Jes. Kaže, ne voli planinu, meni ne more planina omrzit nikad u životu. Ja da mogu ovdje biti i dan i noć. Koliko si imao, sjećaš se ovako godina kad si prvi put ovdje dolazio? Oj, pijete, pa od djeta sam ovdje uvijek s babom i s majkom. Iznosili te ono? Pa ja. Na konju? Na konju. Na konju metnete ukrošnje i ukrošnjama ovdje. I viriš od ovdje? Pa ja, nije bilo puta. Sepeti, eto, nije... Pa ja, nije bilo... Krošnje neko sepeti. Ma ja. Nije bilo puta, jebote. Ma makar ljepša je bila prija. Šta je bilo ljepše? Ljepše je prije bilo. Ona omladina bilo, pjesme. Bio veselo narod. Narod, veselo, nema, nestaje naroda, nestaje na fake, to vidiš sve. Da vidiš, eto ti gaza. Nema evo ni borovnica, nestaje. Ma ja, nesta naroda, nestaje na fake, bolan. Mi smo malo prije pričali ovdje. Rize nestade, nestade Salema, nestade Behajije.
nestade Salema, Mladi ljudi koji su ovdje boravili, koji su sve pomrlo. U 50-im, 60-im. Ja, sve pomrlo. Nema, eto ti sada prazna planina, jebi ga. Evo mi sad ove staračke dane malo sprovodimo u planini. Ne bi malo duže živjeli ovdje. Bog da bar još 50. Uti moj, kakvi 50. Ja kažem, ovako zapričala se, kaže, ovo nešto o životu, rekao, ma da mi je još moga Eldu dočeka da mi se oženi i da mu u kolu poigram, kaže, u mene Elmina, Da dočekaš bijele pčele, ja? Ja. Da nama vode donesem da se napijemo. A hladna je ovdje, ja? Hladna Bog. Donesi nam sok da popijemo. Donesi nam sok, šta se stisko? Evo, hoću. Šta se stisko, eto tamo ta flaša. Donesi. Hoću. Ja, tako ti je Hilma. Dok si bio mlad. Moglo se rad svašta. Nije bilo teško. Ništa nije bilo teško. Radilo se. Evo je hladna, da ti Da, Ibrahima ga da... Da si je ohladio u kortu, nisi? Ništa, hladna je ko... Lako je živjeti dok je zdrav čovjek. Nemoj meni puno. Dobro je. Koliko treba biti zdrav, treba biti i bolestan, džabo je. Je. Ali eto, dobro je, hvala Bogu. Nismo puno u zahmetu. Još. Možda si i volio onaj sok, Hilmeš? Ma nisam, nema veze, neke domaći koji god je. Domaći ovo, onaj nije domaći. Tako. Tako. Aj sad. Ništa bez domaća. Ništa. Sad bujrum. Ako hoćeš i da večeru pravimo, da večeramo, a mi smo malo prije bio Vahid i Jasmina, ja pravila Homunovu čorbu, ona donijela sahan mlijeka, ja kukuruzu pravila. Kajmak. Kajmak bio i da si otkla i bahu pa da na... Ja bio kajmak. Ja zboga mi kajmak. Ono zadrobili. Ja zadrobili kukuruzu, onu starinsku, ja pravila i ispekla jučer. Hajde, bolam, počastili se ko... Skuhao se kad kukuruza? Pa skuham ja, boga mi često, uvijek. Ti znaš još napraviti onu? No, kukuruzu napraviti onu što se pravi brza i onu starinsku. Meni je bolja brza. Ne, mora biti od ovoga brašna starinska. Mora se ono brašnom što vodenica melje. Za stare kukuruze. Ibrahim. Ibrahim 16 imao kad se oženio. Kad si ti ovdje boravio, kad nije bilo puta, kad nije bilo... Kakvi su bili uslovi onako za život? Ma loše bilo, bolan, loše bilo. Sve se s konjima dogonilo i rana i sve. Ovdje se nije nikad sijalo. Nikad se nije sijalo luk, ni krompir, ništa. Što nisi sijali? Nije, kaže, ne mene biti šta ja znam. Kako je ova omladina put krenuo i pošlo se sijat, sad sve mora biti isto i kod kuće. Prije je se pošlo sijat, bolan. Već to je bio put. Nije. A ja, sijalo se, a prije nije sijalo ništa, ni luka, ni krompira, ni ništa. A mogli su sijati? Moglo se sijati sve. Sve isto i sad. A sad, eto vidiš, vidi krompira. Dobar, vidio sam. A ja. A šta, bilo i tijesno. Bili torovi od ovaca, od jenjaza, bili od krava, nije imalo gdje ni posijati. Nisu imali prostora za... Ma imalo je, ali nije bilo ni... se dosta stoki. Ma nije bilo ni zagrađeno toliko. Pa šta ti je puno vrtača krava i konja i ovaca, Bog. Koliko je bilo konja u to vrijeme? Ma pijete, bilo je po 60-70 konja. U jednom jatu? Ja. Bilo i nije. A sad nide ni jednog, čita Prokos nema ni jednog konja. Dobro ima ona u jezeru, drži ona... A to što rentaju? Ma ja renta ga i ja Arapima. A sad da ga drži ko da radi, nema niko. Niko. A prije svaka je kuća imala jednog, dva. Svaka kuća. Danas su uslovi i tadašnje vrijeme. Ja. Koliko je to uznapredovalo. Ma ja jebi. Prije 50 godina uzet ćemo. Sve si konjem radio, jebo ti.
kakve su same kolibe bile, eto recimo? Ja. Ma šta je mogla se šćena dovlačiti kroz brna? Svjetlo su. Brna jedno na drugo metne i ono šuplje nije se zatvaralo, nije ništa jebi. Fenjer bio, ovo je nama sad... Fenjer bio... Ja sam pitao neke zašto je to tako bilo, kaže zbog životinja, puno vuk napadu na torove. Pa eto da bi bolje osluhli da čuju. Ja. A što ja znam? A Bog ti ga znao. Ma nije imalo ni motorke da napravi. Nije bilo uslova. Nije bilo ni motorke, nije bilo ništa prijavljeno. Nije bilo motorke, cikera, sve se cikerom radilo, brna se cijekla cikerom. Dovuče, dovuče se s konjima i jedno na drugo naredaš i jeboga ti je sad. Sve imaš mašine, dovlače, sve nema, dovučeš do brenta, prorežeš i evo ga. A ja, ovo je nama treća kolba sad, vikendica. Čuj. Zbog me, a nama jedna bila... Bila jedna i ovdje, jedna je u ovoj mi je babo Rametli umro. Nije u ovoj, u onoj drugoj ovdje što je bilo. To smo oborili. Ovo nam je treća sad. Za vaših života? Ja. I mi smo to pravili prije svugdje. Imaju nadvoci, dvije. Ma svugdje se pravilo. Taj se sve radilo. Radilo se i Hilmeša. Dever život. Radilo se, jer ne morao se raditi i dan i noć. Pa ja znam da, vidiš, sad se ne kosi. A ja sam znao sa njom po 5 traktora iz igrišća sjena svuć. U šumi na kosi. I u suši, dole svuci, Javorovači s konjem, dokle je traktor mogao do Javorovači. I onda voze kući. Pa nije mogao ni traktor u štali, nego s konjem vozi i ma beži. Patnja bila do patnja bila. Dever dunjom, džaba. A sad jebimo, sad štala kraj puta i sve i opet neće. Sve nagodno, ali ništa ne vrijedi. Ništa. Eno jedu kad ovu po granu, cebo i reže. I prije nije bilo puno koliba kod danas. Ma jes, bolan. Bilo 5-6 koliba. 5-6 koliba? Ma ja, nije bilo ko sad, a bilo je. Bilo je koliba. Svaka familija, recimo, 3-4 familije bile u mali, kolibu imali. A ja? Bilo je koliba. Mi, Merđanići, oni... Ovdje su sami izmahali iz jednog sela. Pa ja, i izragala Ibro Bašić. Malo, Merđanići, eto. Ja, a sada ima Čemerničan, ima nas, a svakla nema, to nema. Sad krenuli vikendice praviti, nema više stoke. Pa nema vikendice pravi. Eto vidiš, jedno. Eto, mnogi dođu, eto, svidi se ova planina, baš je nešto i... Ko nije nikad bio... Pa eto ja, da ti kažem, narod to jezero gore voli i ide na jezero i sve. Ja mogu nikada ne otiđem, a inače planinu volim, za mene je vrtače, ja kad izajem ovdje, ja odmorim se iz toho, čaba je naučio. Jesi li nikad borovnice brao? Nisam. Jesi? A što nisi? Ma šta ja znam, jebi. Nisi stio? Fuka mu plaćao davno, 50 maraka, aj kilu naberi. Da on ovdje čeka, da on ručno nabere, plaća mu kilu 50 maraka. Nije stio? Nije. A bilo borovnica? A bilo borovnica, nije. Njemu i 100 maraka plaćao ne bi. Ma ja. Nisam je nikad brao, jebi. Eto, živi se. Uglavnom, hvala Bogu, ne patimo se. Ima. Djeca rade, djeca rade, braco radi, mlada radi, ja, penzija, dosta je vam dolela. Maša. Još malo života proživiti. Ma ja, još malo koji dani, ajmo u ekše. Ja. Ne znam se kad će se. Jebim, vraga. Ja. Ova moja neće, ja volim ići, ajmo u planinu, neće, teško ja nju podignem. Da izađe. Kontam ja neće ona se u mladosti napatila u planini. Ja. Ma, bilo je svega i svašta, ali ja ne volim planinu nikad. Ja niti moram spavat, niti mogu jest u planini. Nisam nikad. Šudi me. Ne moram spavat nikad. Niti mogu jest. Ja mogu.
Sve, i jesti, i spavati, i piti, sve. A volio si nekad dobro popit, ali sad... Uj ti Boga. Bio si veliki baraba. Nemoj sam pred ženom puno govoriti. O, ne treba ona žena. Zna žena prodave. Ja, sve sam ja to pridevara šta si uradio. Moj sinko moj. Kao i konobarca si u to vrijeme nekad dovodio kući. Jesi? S jedne strane kažu spava biba, s druge konobarca, ja? Pa šta ja znam, napio se i sama je došla, nisam ja došla. Nije u kući bila. Nije, ja? To su meni onda slagali da je to tako. Nije noćila u kući, nikad. Nije nikad. Ma jes jednom. Nije. Jes bila došla, nismo je otvorili, dolazila je 2-3 put na vrata. Kad smo je posla, nismo je mi dali unići, otišla Rasimu gore na konak. Rasimu Omericinom babi. Kaže, i zajtra ona spava, nekakve gačice na njoj, Rasim ustao da klanja saba. Kad je ugledao, ona otkrila Jorgana, Rasim svojoj ženi. Ma ide on u pesinduru pokri, ne merem, kaže, klanja sabaha od njih. Rasim bio pobožan. Pa ja, hođa bio. Klanio nam teraviju. Nije u mene noćila, nikad u kući. Nju je biva drvetom razgulila. Ja bila došla, ja kad sam bracu rodila, viću meni, eto ti kaže, ide Danica na babine, konobarica. Rekao, ne treba i meni jedna babe. Ona došla, ide, stvarno ide. Kud si rekao posla? Kaže, pošla tebi. Na slatku nećeš ako meni, brati se. Ona je donila kese, ostavila, ja te one kese i strmon iz baricu, sve zafjurila. Hele, onu noć, u tu ne noćila i sve joj spio. A ne merim da govorim na svašta. Sramota je kazat šta je bilo sve. Ma ja jebo, nosi tam. A čime se i primamljivo tako, pa ti same dolazile kući? Ma što ja znam, pilo se i jedi. Ma nije jedna samo ona, što je bila isto. Samo jedna dolazila. Maja i ta Vucavčina bila svugdje, ono nije samo nama. Svakome je išla na vrata, kome nije. Ali eto, primjerio se. Ali opet sam ti dolazio svaku stalno. Tebi sam dolazio. Ja nije išao u tuđe kuće. Ja jebam, opet u svoju kuću dolazio. Potrefi u kuću. Svojoj bibi opet dolazio. Zapjevaš li joj ikad? Ja, kako? Bibo, moja. Kako je zoveš od milja? Biba. Zapjeva. Ma neki zovu ljubičice moja, neko, ružo moja, neko. Rekao da vidim kako ti svoj zoveš. Imenom je zove. Imenom? On mene zove Bibo. Čeri Bibo i rumena ružo, jel? Je. Umri nam Fatima, neće više zapjevati. Ja, Fatima. Koja Fatima? Ja snimao si je ona i umri, bogati moj. Ja se začudio. Moja bolest je zadesila. Bila je žena veliki baraba. Jest bila. I kahva izgleda. Hoće ako Bog da. Ako Bog da, Hilmo. Ja šta će bolan Hilmo? Dok smo zdravi i živi da popijeme jebemu. I veliš tebe iznosili u krošnjama, u sepetima, jel? Pa ja malejan, metnete na konja i prije nije žalilo djece i da li će konj svratat, da li neće. Sad dijete ne mereš, gdje bolan jebo. Sad se djeca čuvaju. Ma ja prije, jača ovca bila vek dijeta jebo. Vrijednija jebo. Ti, pa je. Znači kad je pravilo Boga po 5-6 i napravi. Nije moglo falit. 8-9 Bog te jedan napravi i Bog te jedan umre i svejedno mu zadjetom što umre Boga ti Isusa. Nisu i prije puno ni vodili doktorima, ljekarima. Ma kak i ja svratao tamo u Dragoni, s kamenja odletio, izgubio se tam, čitav dan ležao u Dragoni, jeboga ti. Niko te nije. Niko me nije ni doktor uvodio ništa, jeboga ti. Jebote. Nisi polomio tad ništa. Ma jok, šta ja znam da li sam slomio. Ja privije. Ja privije nešto, masla nameće po glavi. Jeboga ti. Kurac se te vodilo doktoru ko sada jebe.
Dobro, ja sam zamjerao roditeljima što me nisu odveli doktoru. Ma jesam, Bog te jedan, ali eto jebi ga. Ali nisam ja ne znao šta je malejan bio, jeb, šta znam, jeb. Prije, jeb, nije te pazilo na djecu, kaki, da mu je ovaca i krava, je kakva dijete, Bog te jedan. I, je, vidiš ti sada one, prije čuvaju ovcu natrn da vune ne odguli i odmah je poneseš ono vune što odguli, a sad se ošiša i ostane... Vuna je bila vrijedna nekad. Ma vrijedna, Bog te jedan, jedna ti majka, to se čuvalo, da, kad se opere čuvala se da se ne ukrade, Bog te jedan. Sjećaš se ti one šalvare kad se nosile? Pa nosio ja, šarvale. Nosio si? Ja i nosio je. Šarvale i optari. Naši optari odu od kože, krava se zakolje i osuši se i napravi se optari od kože. I prodre se 2-3 dana. Pa ja nema, nije bilo. Nije bilo. A šarvale se zvale te tkane, one su imale vam pozadi ono nešto. Ba ja onaj tur, onaj, ba ja šarvale nos, aj jedna ti godišnja. Jesu žuljale? Žuljale sve, pa oplatne gaće sve ovdje rane naprave, pa ja. Nije ko sada haljatke popali, jednom 2 puta vuče i zapali. I opet kažu ne valja ovo. Ne valja, valja. Ti si dobro znaš. Valja, nemoj reći da ne valja kad valja. Nikad se manje nije radilo, a ljep bolje živi. Nikad. I dan i noć se radio. I opet ovako nisi živio. Radnik šumarstva. Jesam. Sjekač. 41 godinu radio jarane. I u penziju. 35 godina s motorkom radio. Nemaš problema sa rukama? Nema, nikad nema. Što se tiče Birgena, nema. Mnogi se žaluju motoristi ovako. Ba jeste, Birgen u facu i prsti pobijao, nisu u mene nikad. To je ko je tupo motorkom radio. Ti si to znao? Pa ja znao je naoštiti, jebi ga. A znao si i bečarat? Ti majke. Ja i Kejić i Osman i bilo nas je jedna ti majka. Malo ne pokipi, stvar. Ja se vam zabavi, evo video kako je poletila. Kaj makuša prava. Prava. Ima i jadro. Ima i vama i Milki, ali to je se sve rastopilo. Nemoj Milki. Sve se rastopilo od vrućine. Ne reci, jesi ti pravila gurabije ovako? Jesam, Boga mi to ne zna i malo im ko zna sa mnom napraviti. Nije da se fali, dok sam imala kravu, a sad kaki, dveri Brajme, otvori. Prije kad se selilo s planine, pravile se gurabije, tako? Jesu se pravile. Kad se kreće u planu isto tako, ja? Ma eto, kako ko kad se krene, nešto se tu... A obavezno je bilo kad se vraća? Onda kad se krene, pravi se maslanica da se mora ovdje ruča, kad se doje, tako je bilo. A kad se krene s planine... Ne mere biba jevi. Jesi ti mutavije, ja. Voliš li slađu? A mnogi sad, volim slađu. A mnoge mlađe sad generacije ne znaju gurabije praviti. Znaju kakve znaju bola, nema veze. A ja, ali evo, to je tradicionalno ono... Jest. Kad se pertlja prije, ali sad ne ima slabo. Eto ti frcule će upasto kao. Neće. Turi ga unjedra. Ja. Neće. Ode nam kajmak, vjetar ga odnese. Staro bolan smetano, dok tamo vamo. Volja mi reći mladi, prebaci pa vidi. Evo deda. Kažu planinska je kahva najbolja. Jes, najbolja. Najukusnija, najbolji osjećaj kad se pije. Jest. Sad eto bujrum. Ko voli s kockom, ko voli sa sitnim šećerom. Vam metno, haj mora i ovako, jel da ima. Idemo šta deti jadri malo. Ajde.
Nemoj skroz razgoljivati, odsuši se. Smiješ li ti slatko jesti? Smijem. Smiješ, ništa ti ne smije. Ništa. Masno? Smijem, sinoć sam onaj kajmak udrobio kukuruzu i jeo. Jasmina donijela i kajmak i kukuruzu i ja sam se naputrio, pa šta budne. Ne bojim se. Ali eto nije ništa bilo. Dobro. Izmila mlijeko, donila mu masla, namazao masla krišku. Ma neće njemu ništa, vanjim tokmak mu ne mere ništa. Jebe ja, divo. Moja biba meni ne vidi. Sjećate se vi kad prije žena izmetu maslo, kad se izmučka, pa kad stavi s pogačom ono maslo pa... Rastopi se troha. Meni duša bilo maslo neslano, dok ga nije osolilo na pokiški. Pa tek kad se izmete. Ja. Neće, kaže, to ne smije sam, nije to opasno bilo. Nikad. Puter nije opasan, gore je ulje. Jel da je gore? Pa je gore ulje, jest. Gore je ulje 100 puta. Ti si čilimet tkala, jel da? Jesam. Svoje vrijeme. Jesam tkala. Vezla. Jesam i vezla i tkala i prela i sve sam radila. Nisi ništa sad zaboravila, bi sad znala? Bi sve. Sve opet, sve i ništa, nisam ništa. Neki sam dan iznijela ponjave i čilime, izračila. Mi je kome prodala vina. Čilime? No ja šta ću od njih? A novi? Novi, ni prostrti nisu. Dva ima. A koliko je to trebalo truda i da se jedan čilim... Evo ovdje su mi dva prostrta na spratu, gor na spratu. U sobama nam prostrti. Jesam, otkrala sam i u Mahali 15 komada. Samo u Mahali? U Mahali, samo osim u obojku dok sam bila, tkala sam im po 4, za zimu, po 4 čilima narodu, tkalo se bolan. Uzmi mi... Za pare? Za pare. Kaj, uzmi tkaj čilime narodu. I obično to je išlo za ruha, pa ja, za ruha. Opremalo se iz čim se šalje i tako. Meni došao u ruhu čilim, hoćemo kuću praviti, ja svoju prodala, aj rekao ja sebi otkat na mjer topi. Prodala onoj Fazili iz Rogala Mustafe, one Sifinuje. Prodala sam im, kad je on bio u vojski, prodala sam im 2. Pa ja nije se radilo, nije niko radio. Koliko bi sad vrijedio taj čilim jedan tkani? Očuvan onako, koliko bi vrijedio? Ne znam, ja je to bila skontala, Viće mu jestra, ona gor svoje prodavala, po 300 maraka davala im. Ja i ne bi davala, rekao, ispod 300 eura. I to je malo. A ja, kad se sjetiš... Ja. Ali on ne valja toliko. Džaba je više tako vrijeme došlo, da više da su postali bezvrijedni. Svi vole sad ove neke novi... Evo ima u nas dva na spratu i onamo prostativa. A je. Znate, jel me šakao pi? A šta je sa stapom, jel se rasušio? Jest. Vrato ga izrezu. Izrezu ga, nema više mjesta. Nema. Ja i bila i ona sirišnjača što je bila, što je se sirišće u nju stavljalo, isto stap. Jel? Pa ja i nju sve izrezu. Bukara je ono se zvala. Nije, sirišnjača se zvala, a bukara je drugo, što je mlijeko. Bukara što je mlijeko išlo u nju. Ima kapak bukara i krpa se... Eno dježa, eno je cvijeće u njoj. Nema za šta pomoći u njoj. Eno ti dježu, eno je vidiš cvijeće u njoj. Boga mi cvijeće u njoj. Eno. Jest dježva, Boga mi. Nema. U nju se mutle krave. Nema više. Što se je melo, što se mučkalo. A Mećaja, je li ona u životu bar? Nema ništa. Sve... Ja ne znam, možda je Mećaja. Ne znam. Mećaja je u životu. Evo vi sada ljepote, vjetar piri, lijepo. Evo vidiš već hladno po leđima. Lijepo. Ma nije. Ma jest. Nije hladno. Tako ti je Hilmo. Mi smo prije i bolan čuvali do... Ovi ovdje da Maholjani bi doji na Puhovac tamo kad smo se jednoć pobili, bili mi je i čovjek. I mi njiha nalaporili, jači bili od njiha. I kako ste se vi upoznali? Ajde onako. Znaš kako smo se upoznali? Na Alđunu na Treskavici. Aha, na Ajzeru. Aha, na Ajzeru, Teferić bio. U mene bila Amidžišna šerifa. Bio Alđun gore Teferić. Dobar Teferić. Ja. Dobar.
Ja njemu vićem njemu, on se obletio vamo oko mene, neću, šta ću ja od tebe, pašće jedno. Neću, rekao, kažem ja njemu, evo, da ti svoju amiđišnu, hajde s nju u mene. Ona bi ko hoće, a on neće. I on viće, hajmo, kaže, ja i ti vam da se uslikamo. Hajde, i uslikali se on. I od tada je malo pomalo. Jesi na penđer išao? Ma jes, ojoj, kako? Ja. Ojoj, kako na prozoru se išlo, jevi. Ja volim Ma došla je ona, znaš šta je nju... Kažem kako se nekad govorio. Znaš šta je nju privukla u malu, došla meni u malu, struja u nas, bila u nje obojku, nije bilo struje. I uvidila u mene struju i to je nju privuklo, jevi. Jes me Pa ja. Kasnije u obojak došla struja. Pa ja. Tvoja me privukla na Čerdaklija. Koliko je bilo čeljadi kad si došla? Nije bilo, samo su bile i svekrva i on. Podijeljeni smo mi bili. Bili podijeljeni. Bilo je nas 19 ukupno. Huso, Sulejman, Adem i svi. I onda se razdijelili. I razdijelili se. Uglavnom, vi ste kad je Iva došla... Ja, samo ja i babo i majka bili. Smanjeno brojno stanje bilo. Ja. A znao si ti pjesme pjevati? Tipa je bila, Bećarac. Kad se je kosilo, Bog te pomogao. U kosima se najviše. Najviše. Te ali mu je nije opet mogao niko sa mujalka u ljanima zapiti. Kad ste zadnji put čuo Bećarac da se pjeva? Evo sad unazad neko vrijeme. Pitaj Boga, ni ne znam. Ne znam, ne pamtiš više. Ne znam, Boga. A i Biba je znala pjevati? Jesmo i mi pjevali. U obojku se pjevali Bećarci, ženski Bećarac. Ja, svugdi se pjevali. Znaš li, jel se sjetila ovako te sad pjesme jedni, bil se mogla sjetiti? Pa to ne bi se mogla sjetiti. Još to bi... Nola bi ono isto zapjela. Starinski. Ma ja. Biže plavi, eto gara voga, gara vije bliže srca moga. Eto, ja. U mog dragog jedno oko krivo, Bog mu dao što je namigivo. Svašta mi bi pripjevali jedni drugima. Jesi svirao kakve svirale? Nisam, slabo ja sam to svirao, nisam. Ali svirali su neki drugi? Pa je sviralo, znalo je svira. Sviralo je sve što. Je frulo. Mi bi uz dvojnice sviraju. Ne, nije dvojnice, one muzike. Muzike bile? Ja, muzike. Usni. Ja, i igraj kolo uz njih, sve mi bi. Ja, nije bilo harmonike tada? Ja, pa slično. Pa uz frulu se igralo, ma kakvi. Prija bi nama Đule Zejrova sviraju u stamburu, mi igraj onaj curice. Valjalo svakako. Ma svakako. Bitno da je se veselilo, eto. Ja. Jebi. Pripjevavalo se, sviralo se, pjevalo se. Mi bi prija pjevaj momcima, momci nama odvraćali, pa svašta je bilo. Pozdravljamo sve pratioci koji budu pratili. Pozdravljam svakoga ko želi za nas čuti, vidjeti. Pozdravljamo i selamimo. I ko nas zna i ko ne zna. Ja, i ko zna i ko ne zna. Živi i zdravi bili. Jest.